Nah, mari kita mulai. Tangannya, serang gak sih? Wah, seperti itu. Alay dah gue. Kok Niki? Kan Niki. Suara saking bajir. Heeh. Kan Niki cerpennya si Teja. Iya. Iya, tapi kan ini Niki. Mana bensin Foto ya sekalian. Oh iya ya, screenshot ya. Semua yang Langsung jangan ada. AWA. Di suara Ya, saking agak Bali. benar. Oh Niki. Cakepan juga. Semua sekali. Salah. Oke. Pernah ya benang sekolah kok itu lama. Apa ini? Kan banyak orang sekolah. Sira lagi, ibu? Ibu. Kalau kalian sekolahnya. Kamera roll Baru 12 orang. and action. Maksudnya Ibu om jogging. Mikir. ampun gini open live anjay. Katanya. Oke. Kita mulai aja. Siapa? Udah diukur tingkat ketinggiannya keren banget. Ya, misalnya kita hilang. Om Swastiastu. Titiang Ida Ayoyan Sugiantari. Saya mangkin pacang nyarengin mebuduh-buduhan sareng suara saking Bali. Pacang wacen cerpen sane kekaryanin oleh timpal titiang I Gusti Lanang Suteji Narendra, idola saya juga. Takepan Google resep atugel oleh I Gusti Lanang Suteji Narendra. Nanging sebelumnya titiang ngaturang suksema banget ngajeng ring suara saking Bali, duaning titiang kekicinin galah nyarengin mace cerpen online ring rahinane mangkin. Gusti Haji Suteji Narendra titiang nunas ijit jagi pacang ngwacen cerpen dua ini nunas ampura yeneng wenten sane kirang. Takepan Google resep atuga oleh I Gusti Lanang Suteji Narendra. Jam dasi mare loh eka bangun uli pesarya. Nguat mewahem ping telu di obag-obag jelanane lantas ngai status. Selamat pagi guys, awali hari dengan senyuman. Dinatahe tinggaline memene maturan saiban kemik-kemik misi ngayabang. Beh, subelebeng nasine. Berpas-pas saja galahne iluh bangun. Kedahut ia ninggalin memeni lantas metakon. Apa mantrane maturan saiban me? Memeni sing lantas nyautin. Ia anu kemik-kemik ngayabang saibane. Ujangnya inakonang kitu. Mesaut masih memeni disubani ngantiang epak-pakan basi. Mimi sing bisa memantre. Sapa anggo mimi kiri. Inggih ratu. Si rejesane patut ngayunang Banten saiban puniki. Titiang maturan amatre. Icen titiang sareng sami merte kahuripan.
Saget ilo eka kede angkel. Iya nuturin memeni. We me, irage megame Hindu, patut nawang memantre. Nak mekejang ada mantra nih, sing awak itu apang manut teken sastre, teken wede, nawang emek. Memeni mejadegan maturan, banteni jedogane. Iya negak nampingin pianak nih. Kengken mantra nih, dong nah orahin meme. Iloh muka HP-ne lumbang, iya ngetik di Google. Mantra Banten Saiban. Aki Jepang subuh pesu mantrane megenepan. Neh tome, ini mantrane. Lamun dijalikane kini mantrane. Om Sang Hyang Tri Agni Namah Swaha. Lamun digenuk wadah yehe, kini mantrane. Om Gangga Dewi Namah Swaha. Bermegenepan mantrane tuturang ngeteken iloh. Memene bengong nyengangal mirengang cara teluk tuke kapegatan yeh pancoran. Subejangkep mekejang mantrane sambatang teken pianak nih mare iya metakon. Men apa artine lo? Man petakon buka gitu, iloh kememegan. Saja, iya sing masih ngerti artin mantrane entu. Kebildil iloh mesal. Mani nake entu tuturang entu me subet tengah ijak nih. Memeni ngenjuhang tandingan Banten nih laut ngeraos. Neh, lanturang anake mebanten jangkepin uli mantrani entu. Meme sing keduman bahan memantre. Nyanyi jani maturan apang manut sastre nganutin wede. Meme nyusut prabot malu. Iloh mekitukan. Manja pesaje iya mesaut. Au, icang singnya. Nak tonden apal mantrane apang sing pelih pirang ngeteken betarane la icang me. Nah, sapunike cerpen sane kekaryanin oleh Timpal Titiang, Idola Titiang, I Gusti Lanang Sutejo Narendra sane memurde takepan Google resep atugel. Titiang lunas ampura yang wenten sane kirang puputang Titiang antuk para mesanti. Om Santi. Cek semua sane sampun ngeriap sayang sarang sami. Muah.